Dobar dan, dobar dan, dobar dan. Kakav gost, jedva smo čekali, dočekali ovu emisiju, jer kažu, rijetki nađu rijetke. Ovo je još jedan kompliment na naš račun, jel da? A puno ćemo komplimenata dati našem gostu danas. Nikša Sviličić je hrvatski naučnik, univerzitetski profesor, komunikolog, televizijski i filmski reditelj, muzičar, književnik, nosilac 3 doktorata i multi-instrumentalista. On zapravo svira 17 instrumenta. Jesi našao ti taj podatak? Pa ja sam našao 11, 13, 15, sad se došao do 17. Da, da. Raste broj instrumenta koje zna da svira. Zapravo on je završio paralelno 2 osnovne škole, 2 srednje škole i 3 fakulteta. On je najobrazovaniji Hrvat ili jednom riječju genije. Nikša, dobar dan i dobro nam došao. Nakon ovog uvoda šta ja mogu šta reći? Da nam kažete koji su to sve fakulteti. Akademija dramskih umjetnosti. Evo ja ću. Akademija dramskih umjetnosti, Fakultet političkih nauka, odsjek novinarstva. Tako je, povijesne umjetnosti na filozofskom i muzeologija. Onda sam magistrirao računalne i multimedijske tehnike i imam 3 doktorata iz različitih oblasti. I sve to nekako paralelno. Je li to zakonito, recite nam? Pa, mislim da je, zato što, dakle, u sve to je nužna neka sposobnost da si organiziraš vrijeme, da znaš nekog zamoliti da ti uzme potpis kad tebe nema na predavanju, tako da je to, nije samo završeni fakultet, nego to je još jedan podulični fakultet u smislu snalaženja da, ali, kažem, ono što je bitno u cijeloj priči je da ja sam to s ogromnim guštom sve radio. I ja zaista nisam studirao, sam radio to što volim, a nisam se morao mučiti sa literaturom, jer mene to inače zanimalo. Ti si čovjek koji je spojio u svom životu nauku i umjetnost. Saznaćemo i kako ljudi reaguju. Ja moram da kažem da sam, mnogi ne znaju za tebe. Kad kažemo Nikša Sviličić, kao, aha, ko bješe to? A onda kada čuju ovu biografiju, svima onako padne onako bilice kao je li moguće da ovakav čovjek postoji. Ja moram da kažem da sam ja za tebe prvi put čuo, eto, koleginica i prijateljica Aleks Petrovski mi je rekla moraš da upoznaš Nikšu Sviličića i drago mi je da se to desilo, da si nekako ušao u naše živote i nadam se da ćete i publika u Crnoj Gori prepoznati i samo ćemo probati kroz ovu emisiju da otkrijemo te momente izvrsnosti, neke detalje života i rada. Ali, pored ovoga što je Tijana rekla i nabrojala toliko profesija, toliko interesovanja, toliko kvaliteta, moramo da kažemo da si ti jedan onako skroman, fin, kulturan, uljudan, jedan gospodin čovjek. Mnogi te nazivaju renesansnim čovjekom, to možemo da sretnemo i zato mi je drago. Znamo da putuješ po svijetu i drago nam je da si u Podgorici i ovih sat vremena da malo časkamo. Puno hvala na pozivu i evo, dakle, Aleks Petrovski iz Beograda, naša zajednička kolegica i zapravo sam sretan bio kad smo u Kotoru bili, kad sam dobro rekao u Kotoru, kad smo bili u Kotoru na festivalu gdje smo se zapravo formalno i upoznali i to mi je bilo lijepih par dana, tako da se nadam da ćemo opet pozvati sljedeće godine. Tako je. Putuješ dosta? Da. Putovanja su neki moj alias zapravo od najranijeg djetinjstva. Uvijek sam bio fasciniran sa nekim predjelima koje nikad nisam vidio, koje su tako genijalni, od Machu Picchua do Rapa Nuija, Uskršnji otoci, do nekih egzota, Iguasu, slapovi. I nekako mi je život podario te potencijale da sam u datom trenutku povezao zgodno s korisnim, pa sam si namjestio neki filmski festival, pa sam nešto otišao snimat, neki dokumentarac i evo mogu reći da mi je na toj bucket listi mi je ostala samo još jedna stvar koju moram obići i nadam se da hoću. Koja? Ako ti kažem, morat ću te ubiti, kako ja volim reći. Ali recimo Rapa Nui, taj Uskršnji otoci, dakle nasred Tihog oceana, in the middle of nowhere. To je ludilo totalno. Tamo ne možeš naići na debelog Njemca s fotoaparatom koji je došao tu zato što je uplatio bolji aranžman. Dok recimo Machu Picchu u Peru, Iguasu, to su već neke turističke destinacije. Ali putovanja su zaista nešto što čovjek u velikoj mjeri oplemenjuje. Postoji jedan krasan citat, to sam vidio kao negdje, neki kao grafit. Ljepota putovanja u povracima. A to je genijalno.
Zato što ti tek kad dođeš, onda taj sediment iskustva, ta neka lijepa empirija, sve ono što si vidio ti se pretoči u tvoj neki emotivni krvotok. I ti nakon dan, 2, 5, 10, 15, onako, kad udahneš, kažeš, Bože, kako je bilo dobro tamo. Pa upravo sam htjela da vas pitam gdje niste bili, šta je to što niste posjetili do sada i šta biste željeli. Govorit ćemo o putovanjima i mnogim vašim interesovanjima, kao i vašoj impresivnoj vrlo biografiji. Bane je rekao da ste i naučnik i umjetnik. Šta ste više od toga? Ili ste više nešto od toga, jedan vizionar, i koliko generalno cijenite to formalno obrazovanje u odnosu na neka realizovana interesovanja koja mi kao ljudi imamo? Počet ću od kraja. Pitanje je odlično zato što ja duboko vjerujem u znanje, duboko vjerujem u školu i duboko vjerujem u nešto gdje se ne mogu preskakati stepenice. Ako neko uz to ima još nešto genijalno, ali taj formalna naobrazba čini mi se da mi je izuzetno bitna u životu bila, ne zbog toga što će neko dobiti neki papir, nego što to nužno tebe to vodi prema radnim navikama. I ono što je meni jedna draga osoba rekla, pokaži mi diplomu na zidu. Onda će naša mala zajednica biti zadovoljna i sretna, zato što ta diploma na zidu, koliko god da glupo zvuči, ona iza tebe garantira neke sate predanja, neki mar, neki samoprijegor, dakle nešto što iza toga stoji. A na ovo pitanje što ste me pitali, pa postoji jedna fraza koja kaže da je vrh znanosti umjetnost, a vrh umjetnosti znanost. I to je genijalno. Tako bih i odgovorio na to pitanje. Dakle, kad pomislim da je moj život pjesma, slikanje, fotografiranje i neke stvari gdje sam se pokušao izraziti, filmovi, onda shvatim da sve to ima neku određenu logičnu povezanost koja se vrlo lako može staviti pod egidu znanosti. Ne znam, možda niste znali kad su radili podlejere, Mona Lisa i nekih dio Leonardovih uradaka, dogodila se genijalna stvar, a to je da su ispod vidjeli matematički proračun zlatnog reza. Pri čemu se zaključuje da on prvo matematički razmišlja, a onda tek umjetnički, pri čemu se izgleda da su te dva entiteta potpuno neodvojiva. Pa bih tako i odgovorio. Znači, kad promislim da sam više u tom nekom umjetničkom miljeu, knjige, ne znam, pjesme, fotografije i to, onda shvatim da sve to ima određenu dinamiku i metriku koja može vrlo lako ići pod egidu znanosti. Da, čini se nekako da je matematika u svemu. Smatrate li da je tako? Čak i u umjetnosti, čak i u mislima, da na taj način nekako i razmišljamo? Apsolutno. Tako da u velikoj mjeri neke stvari koje ja danas na faksu predajem na doktorskom studiju Sveučilišta Sjever u Hrvatskoj, imam kolegi koji se zove algoritmiranje interpersonalno-komunikacijskih poruka. Dakle, algoritmiranje komunikacijskih poruka. Drugim riječima, prevedeno na jezik kojeg svakog može razumjeti, koji su to misaoni procesi u našoj glavi? Šta je to kad ja razgovaram s tobom? Di temeljem nečega ja mogu zaključiti neke druge stvari koje ti ne moram nužno reći, ali ću u velikoj mjeri imati vrlo signifikantan moment u mom obličju daljnjeg razgovora s tobom i tebi će biti ugodno sa mnom. Znači ide sve prema onom win-win što se kaže, jel? A iza toga je cijela planina nekih nevidljivih stvari koje ovaj koji zna te temeljne postulate komunikacije već isprocesuirao i otprilike može se postaviti sa ciljem da bude win-win na kraju i da smo svi zadovoljni i da na kraju komunikacijski takozvani ishod bude zadovoljan. Onda znate koja ćemo pitanja vam postaviti danas? Ne smije biti iskren, znam. Je li win-win kombinacija i predavanje na Harvardu? Da, dobro ste informirani. Znači, s obzirom na ta neka putovanja i u životu na neke putešestvije koje sam imao, gdje sam pokušao uvijek spojiti korisno sa ugodnim, bio sam na Fulbrightovoj stipendiji, to je big deal. Dakle, u svijetu kad kažeš Fulbright, onda svi znaju šta je to. Ako kažeš da si završio elektrotehniku u Zagrebu, onda će pitati gdje je Zagreb. Jel? Dakle, 2002. 2003. sam bio na Harvardu, na Ohio University isto tako i na nekoliko visokoškolskih institucija u Americi, na što sam silno ponosan. Jer pazite, tamo dođete, vi ste u hodniku s ljudima koji su Nobelovci. To su autoriteti. Ja nisam prao ruku 3 dana kad sam se rukao s Nobelovcem. Da me mater i otac vide sad. Jel? I to je krasno. Inače, to je neka moja životna egida. Hoću se družiti s boljim od sebe. Mislim, jedino tako mogu napredovati, jedino tako mogu učiti, jedino tako naša mala zajednica može prosperirati u najširem kontekstu te riječi. A Harvard je bio krasna prilika, kao i Ohio University. To je zanimljivo, jer Ohio je Midwest. Znači, kad kažeš Ohio, to ne zvuči. Kad kažeš Harvard, to zvuči. Međutim, ja sam na tom Ohio upoznao čitav niz ljudi koji su izuzetni. Tamo je bio čovjek koji meni jako pomogao i kojeg smatram prijateljem. To je Rajko Grlić, naš proslavljeni redatelj. Rajko je tamo tenjer, dakle on je redovni profesor, predaje filmsku režiju, jedan od eminentnih ljudi. I taj boravak u Americi mi je bio zapravo genijalan. Jer vi shvatite neke nove svjetove, neke nove dimenzije, neke nove dubine, shvatite
koliko zapravo postoji toga što je neistraženo i u znanosti i u umjetnosti, u svim sferama života, a ono što je predivno u cijeloj priči je što sad vi stojite ispred ljudi koji su apsolutni autoriteti iz toga i učite od njih. Pa li ima šta ljepše od toga? Pa opet ću reći, želim se družiti i biti s ljudima koji su bolji od mene. Ali širok je krug vaših prijatelja, neke od njih ćemo upoznati Krug danas. mojih prijatelja je jako uzak. Ali širok... Poznanika. Poznanika, da. Dobro, ja tu razlikujem još jednu među nijansicu. Danas je vrlo lako reći prijatelji, naravno kolokvijalno se kaže prijatelj. Moj krug prijatelja se svodi na jedan ili dva čovjeka. A krug ljudi koje ja volim je 10-15. I kao vjerojatno i vi imam čitam niz nekih ovih trećih kojima uživam popit pivo, otići na utakmicu, vikat na suca i lijepo mi je s njima, ali nekako mi je svetost u toj riječi prijateljstva. Lijepo je to čuti, da. Vrijeme da čujemo prvu pjesmu. Prvu pjesmu, a onda ćemo reći zašto smo baš odabrali tu pjesmu za početak današnje emisije. Dobro. Uživamo. Pronađi tišinu i pokri se more, bisećeom tintom zapiši snove, jer jutro će opet doniti sjene. Prešutite riči, sidi kraj mene. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Kada te znam, ja vjerujem da postoje. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem da postoje. Vjerujem sudbini, čitanoj iz dlana. Puteve svoje stvorit ćeš sama. Zaklopi sad oči i pusti me sebi. Sidim sad mirno sa srcem u tebi. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Kada te znam, ja vjerujem da postoje. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem da postoje. Pogledom gasi lunu, obriši so sa škura. Okrini novu stranu, prizovi nova jutra. I oluja se diže, jer ja vjerujem u anđele. I siguran stiže, ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem u anđele. Od kada te znam, ja vjerujem da postoje. Ja vjerujem. Vi ste zapravo hrvatskoj javnosti poznat kao i reditelj filma Vjerujem u anđele, autor istoimene pjesme koju je otpjevao i Oliver Dragojević. Sad smo imali priliku da čujemo tu pjesmu, tu je bila Ivana Popović, naša draga prijateljica, drugarica iz kruga poznanika u kojoj god da je kategoriji, ona nam je dobra. Tako da smo na taj način čuli kako zvuči vaša umjetnost i pokušali nekako da osjetimo sve to. Postoji brojne anegdote vezane za Olivera Dragojevića, kako je nastala cijela ta priča, onda ćete nam pričati malo i o filmu. Rado. Već su to neki tempi pasati. Dakle, film smo snimali 2007. 2008. Meni je to drag film iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je to moj igrani prvijenac. A drugo, što je
čini mi se meni srcu bitnije, a to je da smo snimali na otoku Visu u mjestu Komiže. Moj otac iz Komiže na otoku Visu. Vi imate prekrasnu državu, ali ako neko ima namjeru otići u Hrvatsku, ja vas molim nek ode na otok Visu u Komižu, zato što je to najljepše mjesto na svijetu. Moramo ovo provjeriti. Komiža, zapišite Komiža o Vis. Uglavnom, cijeli film, to je neki moj omaž bio i Komiži, nekom mom, tom hereditarnom momentu, nasljednom. Ja sam jako ponosan na otok Vis i na svoje viško porijeklo, komiško, preciznije, dakle Komiža na otoku Visu. I prepoznali su kvalitet i van Visa. Je, i cijeli film je sniman, dakle, u Komiži i to je zanimljivo zato što je to najnagrađivaniji, koliko znam, hrvatski film od strane publike. Cijelovečernji, ja? Pa smo dobili, to sam posebno ponosan, u Ivanovu, dakle na festivalu Aleksandar Tarkovski smo dobili nagradu koja je baš onako dosta bitna. U Ivanovu, dakle rodnom mjestu Čehova, ako se ne varam, i tu se odigrava radnja Maše, Irine i Olge, ali dobili smo na Atlantiku, dakle na Maderi, u Leskovcu na festivalu, u Puli smo dobili nagradu publike na Pulskom festivalu. Tako da sam jako sretan s tim, jer je publika prepoznala jednu, usudio bi se reći, svevremenost te priče. Za razliku od žirija. Da, žiri nas ne voli, ali što se kaže, ako bih morao birati između žirija, ma mislim nije da nas ne voli, ali žiri uvijek želi neku priču gdje će neko nekom napraviti krv, nešto što je aktualno politički, što se može prispodobiti za subjektivitet vremena u kojem ljudi žive. A ova moja priča je bajkovita i ona lebdi iznad zemlje. Dakle, ona se jednakim guštom će se gledati 2058. Za razliku od ovih koji žiri voli, koji žive toliko koliko živi političke okolnosti pod kojima taj, primjerice, film ili serija nastala. Jer ko će za 30 godina znat koje su bile okolnosti 2023. a sad mi to gledamo hipotetski, neku seriju koja ima taj aktualitet jako napeto, ali znamo što je u backgroundu. A? Tako da ja volim te sve vremenske priče koje imaju tu taj bajkoviti otisak sebe. Kako je nastala saradnja sa Oliverom? Tako da, blaženo neznanje, blažene neke mlade godine, dakle, mislim mlade. Ja sam tad imao 35-6 godina i ja sam imao pjesmicu koja zove Vjerujemo Anđele, super, u suradnji sa Zokijem Brajevićem, u suradnji sa još nekim ljudima koji su meni bitni i kojima sam tad siruckao. I u nekom trenutku ja sam znao da bi bio krasno da Oliver napravi soundtrack, odnosno da mi otpjeva tu pjesmu, ali ako Oliver otpjeva telefonski imenik, to će biti hit. Jer je to Oliver, naravno, koji je ostavio značajan trag u hrvatskoj glazbi. I ja njemu dođem sa cvijetom u kosi. Dobar dan, Oliver, jel biste vi meni otpivali pismu? A on kaže, koju pismu? I sad mu ja dam tekst i odsviram mu na gitari. Preko poznanika smo se sreli. On kaže, rekao je rečenicu koju nisam htio čuti. Muzika mi je super, ali tekst treba mijenjati. Di tekst treba mijenjati? Meni treba zbog teksta, zato što meni tekst prati radnju filma. Ok, ne mora pratiti, ali zgodno ako prati. I dobro, on kaže, aj promijeni tekst pa ćemo onda to otpivati. Ne znam, jeste svjesni dimenzije te usluge njegove. Ja tad nisam, ja sam rekao, ok, otpivač Oliver, neš ti. Ali nije neš ti. Oliver je odbio 35 njih kao što sam ja to jutro, koji mu svi dođu sa krasnom pjesmom. Ja? I događa se fenomenalna stvar, a to je, ja sam inače vrlo savjestan kod dogovora, i vodim računa da ne zakasnim i taj put, ne znam zašto, a bio sam valjda deprimiran jer mi je bilo teško smisliti novi tekst, ja zaboravim na dogovor, a dogovor je bio za 14 dana na istom mjestu. I točno se sjećam, bio sam na drugom dijelu Zagreba, kiša pada i meni zvoni mobitel, podsjetnik gdje kaže Oliver pismo. I shvatim da se trebam vratiti 10 km dalje u kafić gdje me evidentno Oliver čeka za 15 minuta, ne da nemam pjesmu, nego ništa. I sad iz poštovanja prema sebi, prema čovjeku, ja moram nešto smisliti. Ako se sjećate, bili su oni Lipa Mil, blokići narančasti. Lipa Mil su se zvali, Lipa Mil, blokić narančasti na kockice, takozvani trgovački blokić. Ja dođem i na koljenima ispred restorana izmišljam stihove, ne da bi ta pjesma prošla kod Olivera, nego da ne dođem čovjeku praznih ruku. Jer čovjek je zbog mene došao, očekuje novi tekst. Kiša pada, bilo je ko u romanima ili ko u francuskim filmima Novog vala, onako, kiša pada, meni se mrči tinta, ja izmišljam stihove neke i u roku od 3 do 5 minuta je nastala pjesma da bi u 2 ušao u restoran. Oliver me čeka u svojoj prepoznatljivoj pozi za stolom i kaže, jesi smislija? Ja govorim, jesam. On pročita, kaže, to je to. A meni je ono mixed feelings, šta da kažem?
Meni je došlo da kažem, nije, ja mogu bolje. Ali nema bolje. Zato što je to ljepota umjetnosti. Ti možeš 25 godina razmišljati, premetati po glavi ili ne znam šta. Ili može ti doći muza, potapšati po ramenu koja je motivirana i koja je došla tebi zbog tvog straha, zbog tvoje nesigurnosti, kao što u mom slučaju bilo. Naravno, pa ja sam umirao od straha. Ali nema veze. To je taj moment Boga Kairosa. Znate, prolazi Bog Kairos, ako ga primiš za kosu, divno, bit ćeš sretan. Ili nećeš. Grci to zove epifanija. Kad se u datom trenutku dogodi to što se mora dogoditi. To mi je genijalno. Ta epifanija mi je čudo. Jesi li zadovoljan nakon toga životom pjesme? Čak iznad očekivanja. Dakle, mi smo dobili tog Porina, a Porin je big deal u Hrvatskoj. Znači, kad neko dobije Porina, to je kao da u Americi dobite Grammy-a. I to jako puno ljudi aspirira na to. To je ipak neko priznanje po raznim kategorijama. Ok, Džibon ih ima 30, mislim, ali dakle, ljudi koji, ova prva kategorija, o njima ne razgovaramo uopće, nego razgovaramo o Pig Zibnerima u glazbi kao što sam ja. Znači, to bila moja neka noga u vrata. A onda kad dobiješ Porina, onda kažeš, dobio sam Porina, ali biste surađivali sa mnom. Onda svako taj drugčije gleda poslije. Tako da mi je to u velikoj mjeri otvorilo za neke druge festivali, za neke druge izvođače, pa tako i Nenu Belana. Ipak je to neka mala legitimacija u kasnijem životu. A što se tiče života pjesme, fenomenalno mi je to što se ona čak više pušta danas nego što se puštala prije 15 godina. Pogotovo od kad je Oliver otputovao. Nekako i zbog tih anđela, zbog simbolike, metafore i svega toga je dosta se često pušta. Bude mi drago, moram priznati. Nikša, imamo neke fotografije. Toga me strah. Slušaj, nismo ih hronološki stavljali, ali ovako da onako kažemo po neki komentar vezano za fotografije. Hajde da ih prelistamo. Joj, to je moj tata Andrija. To je moj stari. Tata će imati 9.2. sljedeće godine 80 godina. On je liječnik specijalista u mirovini. To je moj otac. I upoznat ćete ga kad dođete na Komižu. Da, zato što je u Komiži, tamo je čovjek koji je srastao sa otokom Visom i sa našom djedovinom i to je čovjek koji u velikoj mjeri formirao uz moju mater Branku moj život. I onako izbija sreća iz ove fotografije. Je, to je istina. Što vas je nekako najviše podstaklo da razvijete sva ova vaša interesovanja? Je li to upravo porodica, njihova podrška, njihovo usmjeravanje, škola ili je to ipak bio nekako prirodan zov vaš? Pa ja moram reći da sam imao tu sreću da su moji roditelji mene zaista motivirali u svemu. I mene i brata i nekako imali su potpunu svijest da odlazak na razne aktivnosti, a to je što mi je bilo grozno. Meni su se rugali u ulici, moji dečki, kad sam ja nosio violinu. Ja sam išao drugom ulicom da mi ne vide kako sviram violinu. Zato što Svila mi je bio nadimak, Svila svira violinu. Svileni. Da, ja sam umirao od srama bio kad sam imao 6, 7, 8 godina. Ali kasnije taj sram prerastao u određeni trijumf. Kad ti znaš svirati violinu, onda imaš sve žičane instrumente u ruci. Ili je tehnika sviranja žičanih instrumenata kapilarno ispod violine. Jer violina nema pragove, ti na violini stvoriš zvuk. Ti uzmeš gitaru, imaš pragove, Bože dragi, 5. prag je A, dur, bum, A, dur, evo ga. Klavir, stisneš tipku, to je A. Na violini ti trebaš čuti taj A. Ja? Tako da, u velikoj mjeri je bila podrška roditelja, pri čemu ja tu izdvajam još jednu stvar, ako smijem reći, a to je radoznalost. Ja sam bio beskrajno, ja sam dan danas radoznao, mene sve zanima. Mene beskrajno zanima. Kad budemo završili sa emisijom, ja ću se raspitati kod onoga ko vam je radio scenografiju, gdje je nabavio ovo što je u pozadini i zato što me zanima, ali takav uzorak lista raste samo na Madagaskaru. Ali dobro, nisam sad to planirao reći, ali... Drago mi da smo vas postakli. Da li postoji neka oblast koja je vama ostala neistražena? Jer čini mi se, s obzirom na to da ste rođeni 13. novembra. Na petak 13. Na petak 13. ali ste rođeni na dan kada je rođen i Petar II. Petrović Njegoš. Čini mi se da je to taj koji prožima univerzum. Pa mislim, luč mikrokozma, rekao bi Njegoš. Dakle, Gorski vijanci, luč mikrokozma, dosta sam upoznat s opusom. I ono što je u cijeloj priči zanimljivo što ja nisam neki pretjerani fan odlaska u neki astral, metafizike koju ne mogu staviti u kontekst da to shvatim. Znači, gnoseologija... Naučni kontekst, je li tako? Da. Znači, ono što je meni predivno, kad uspijem neke znanstvene paradigme, nešto što zaista neko pametan napisao, istražio na određenom uzorku, stavio u kontekst mjerljivoga i kad vidim da implikacija toga može imati nevjerojatan efekt.
Pa evo, ako smijem biti toliko indiskretan, mi smo pripremajući ovu emisiju, sam konkretno tebi nešto pokazao, bio je to, jel tako? Jel ti je bilo nevjerojatno? Dakle, Nevjerojatno. da, napravili smo jednu stvar koja ulazi u domenu znanosti, a u svojoj praksi kad se izvede izgleda tako da čovjek koji je pod eksperimentom kaže ovo je nemoguće. Da. Jo? Prevazilazi nekakve okvire, kako bi to rekli, kao da dolaze sa neke druge planete, ali iza svega toga stoji nauka. Apsolutno. Što je I fascinantno, ono što je užasno bitno, i način prezentacije. Ali opet, ne možeš ti si morao pročitati, ako smijem reći, 500 knjiga da bi ti dobio određen vokabular, da znaš u datom trenutku to artikulirati na način da te zavedem riječima i da ti zapravo ne razmišljaš šta je prethodilo nečem što ćeš kasnije proglasiti čudom, ako me pratiš, jel? Znači, nevjerojatno je koliko je moć načina artikulacije i prezentiranja nekih stvari uz sve ove znanstvene momente koje su temelj svega, mogu napraviti da nešto izgleda čarobno. Da li to može svako? Ukoliko... Pa teško mi reći, ja nisam kompetentan da kažem, može, ali mogu drugčije odgovoriti. Ukoliko se upusti u tu vještinu. Da. Mogu drugčije odgovoriti na to pitanje. Znači, uz određenu mjericu truda, razmišljanja i bivanja u tome, ti zaista možeš doći do neke razine da digneš kvalitetu svog komunikacijskog ishoda. Drugim riječima, da potpuno svjesno, upravljajući mehanizmima komunikacije, dođeš do toga da se stvari otvaraju, da ti se ljudi 3 puta više dnevno nasmiju. To je 1126 osmijeha godišnje više. Znaš šta to znači? Evo, ovo je jedan od njih. Tako da, ja sam stvarno sretan, ako smijem reći. To smije reći. Ja se nadam da i gledalci neće ostati zbunjeni jer ne znaju šta se desilo prije emisije, ali ćemo nekako da otkrivamo. Tako je. Što u Vegasu, ostaje u Vegasu. Da. Ili u bifeu televizije. Da nastavimo samo sa fotografijama. Knjige, moramo da kažemo, knjiga 2018. knjiga godine u Hrvatskoj, je li tako? To je druga strana slutnje. To ova gdje se vidi samo obrub ženske osobe. Druga strana slutnje, s ogromnim guštom sam napisao tu knjigu, zato što su tu, to je triptih, unutra su 3 priče koje su gotovo nevjerojatne, a zaista se dogodilo. Ja sam ih zabilježio negdje 90. godina, sam vidio u novinama, bio neki članak o nečemu, dakle to suludo zvuči i stavio sam ih u neki kontekst triptiha koristeći neka dramaturška pravila iz filma. Meni je ta knjiga zgodna zato što je to trijumf kako se mogu interpolirati različite umjetnosti. Znači neka dramaturška Hitchcockova pravila koje vrijede kod suspensa filmova sam pokušao staviti u literarnu formu i prolazi. Funkcioniše. Da. Igrali se sa različitim vrstom umjetnosti. Da. I ljudi su jako sretni, evo, mislim, reklamiram ja, ali stvarno, ja imam par vrlo strogih kritičara koji su moji prijatelji i poznanici. Oni su rekli, gledaj, najrađe bi te zezao oko ove knjige, ali ne mogu. Ja sam rekao, dobro, super. I s pravom knjiga godine? Pa meni to silno imponira, dakle, i to je bilo na Čitaj knjigu, je portal koji ima 550.000 sljedbenika. I taj portal je u izboru tog portala, što znači Vox, znate što je pisano na Rimskom senatu? Vox Dei i Vox Populi. Glas naroda, glas Boga. Ja? S tim da, za divno čudo, i žiri je rekao da je odlična. Opa! Tako da i sad neću više pričati, zato što baš sam sretan s tom knjigom. A ono što je fenomenalno bilo, ako smijem to reći, ta knjiga je zgodna zbog toga što je to bio moj probni balon za scenarij za film. Pa sam razmišljao, puno me manje košta da napišem knjigu, čudno zvuče, ali pa onda ću dati nekim ljudima koji su mi mjerodavni da pročitaju, da kažu šta misle, gdje su greške u motivaciji, likov ovo, ono, i ako je sve ok, onda idem na scenarij. I sad je ta knjiga toliko, ako smijem reći, dobro ispala, da mi ne pada na pamet da radim iz toga scenarij film, jer svi će razmišljati o knjizi. A to mi je malo... To se desilo nekim filmovima. Točno, mnogima. Druga knjiga je Zadnja postaja ljubav. Dakle, ova prva me ohrabrila 2018. Onda sam se drznuo pa napisao prvu knjigu koja u pozadini ima koronu u Hrvatskoj. Dakle, to je 5 istinitih priča. Ja obožavam kad su priče istinite, zato što onda progovaraju jezikom svoje samobitnosti. Znači, 5 istinitih priča koje su se dogodile za vrijeme korona, odnosno 4 i jedna koja će se tek dogoditi. Koja je meni intimno najdraža, to je ta 5. Teško mi je sad pričati o tome, ali ono što je odlika ili nešto što je dio mog senzibiliteta je da sve stvari koje ja radim, pogotovo u domeni skriptoralnog, dakle, bilo da se radilo o scenariju ili knjizi ili filma, ja želim priču, ja želim naraciju. A ne Virginia Woolf, James Joyce, roman toka svijesti i onda niko ne zna šta se događa, pa nećeš reći da nisi razumio, pa kažeš super je.
Dakle, meni je upravo obrnuto. Ja želim da ti se svidi priča i onda će svako od mojih čitatelja zapravo na svoj način interpretirati sebi ono što je vidio i čuo u toj priči i kroz taj mali tunelčić ćemo doći do divota onoga što je pisana riječ, a to je različita interpretativnost. Jer nema gore stvari, ako se sjećate kad smo išli u školu, šta je pjesnik htio reći? Ja nemam pojma šta je pjesnik htio reći, ali ja znam kako ja doživljavam. Tako. Do toga želim doći. U par rečenica samo da najavimo novu knjigu na kojoj radiš. Na to sam posebno ponosan, zove se Kobna Gora. Ona ima malo dužu majeutiku, dakle porođajnu vještinu koju su još antički Grci tretirali kao nešto što je neophodno za dobar ishod. Znači, sa svakim sljedećim dijelom kojeg radite, raste broj ljudi koji je nešto prije čitao i raste broj i razine očekivanja. Ja tek sad vidim koliko sam ja neozbiljno shvatio drugu stranu slutnje u smislu nekog istraživačkog dijela. Ja sam mislio, ok, neka priča pa sve štima. A sad jako pazim, je li se 1637. godine tako tretirao neko ko krade kokoši u selu. Pa mu se baci katran i perje. Nije perje, nego latice cvijeća. Zašto? Zbog toga i toga, jer postoji pravilo to i to. Jako pazim, jer dovoljno je da 2-3 đavolja odvjetnika to koji se bave 1650. godinom pogledaju, pročitaju i kaže, nije to bilo tako, onda ti pada vjerodostojnost cijele priče. Tako da, od tih malih sitnih detalja je satkan eros onoga što pišeš. Kobna Gora, dakle pričamo o 16. i 17. stoljeću, postoji jus prime noctis, dakle zakon prve noći, koje je jedno nevjerojatno pravilo koje se održalo 313 godina. Ja sad neću ulaziti u detalje, ali istražio sam svaki mikron, svaki detalj, svaku zatvorenu sobu i zaključenu ladicu i šifrirani folder te priče, sa ciljem da pokušam vidjeti što bi se dogodilo da se jedna mala stvar u tome promijeni i u tim pravilima tih davnih vremena da unesemo jedan mali element koji se zove ljubav. Taj mali element postaje takav da sve poprima suzvučje ljubavi i sve poprima zapravo ritam otkuca srca. A sve uvijek biva drugačije kad dodaš ljubav. Pa je. Hoćemo li da prelistamo ove fotografije, da probamo da prelistamo ovaj prvi set fotografija? Evo ga, je li ovo porin? Niste to sve skinuli? Ne, to nije porin. Ovo je... Dakle, to je ove godine, prošle godine bilo, Splitski festival, dobio sam nagradu za najizvođeniju pjesmu s prošlogodišnjeg festivala. Znači, na svakom festivalu se dijeli nagrada za najizvođeniju pjesmu koja se izvodila na prošle godine na festivalu. To je bilo za Jube moja zna iz Belanom što smo radili. Dobro. To mi je draga nagrada, da. Vidimo dalje šta imamo još u ovom setu. Ovo je opet sa starim. Ovo je neko domaće vino, jel? Da, to je u Komiži, u stanu od tate. Naravno, tata ima vinograde, koji Višani nema vinograde, odnosno Komižani, ali moram reći, mi smo iz sela Žena Glava na otoku Visu. Znači, malo ko zna za otok Vis, malo ko zna za mjesto Komiža, a tek malo ko zna za mjesto Žena Glava koji je u općini Komiža. HNK? To je na HNK, ono što je prethodno bilo je HNK, neki koncert sa njima, nešto, to je bilo 2017. ja mislim. Ovo je Rapa Nui. Rapa Nui, malo pominjali smo putovanja na samom početku. Jako sam zadovoljan s tim Rapa Nuijem zbog toga, mislim zadovoljan. Sretan sam jer je to jedan dream come true. Ovo je aplikacija, kako će Nikša izgledati Komiži za neku... 10 godina. Izgledam ko bolja verzija ribara iz Starac i more. Dobro, uvijek je zabavno. Sada, ovdje si rekao ja sam se slikao za Playboy, a ti postavio si nam svima u stvari jednu pitalicu. Godina je 2018. tu negdje. Gdje ste ovo sve skinuli? 2018. I što si bio da mi je došla novinarka iz Playboya i rekla jel možemo napraviti najveći intervju tog broja za tebe. Dakle, s tobom. Ja sam rekao, pa može i sad kad ti se kaže Playboy, ti imaš određene asocijacije. Dakle, u nekom formativnom dijelu mog života, to je bio časopis kojeg smo svi čitali iz raznih nakana, ali zaista su bili vrhunski tekstovi. Nerijetko i meni je bio veliki kompliment. Gea Vlahović je radila intervju, to je bilo na nekih 8-9 stranica. I zaista sam se slikao za Playboy, kao što vidite. Dobro. To je Machu Picchu, da, to je 2018. godina. To je bilo ludilo zato što ti trebaš doći na taj Machu Picchu. To dolje je rijeka pazi kako se zove rijeka, Urubamba. Dovoljno je da čuješ riječ Urubamba, da već umreš od straha, da imaš neko poštovanje. Moraš ići u Cusco prvo. Dakle, dođeš u Peru, ideš u Limu, svi znaju za Limu,
Lima je krasna i za Limu je vezana jedna stvar koja je nevjerojatna. Dakle, u Limi, gradu od 9 milijuna stanovnika, nikad nije padala kiša. Jel? Kod takvih nekih podataka mnogo je toga zanimljivog u vezi vas, ali ono što je meni također bilo zanimljivo jeste da ste vi nekako ekspert za te geografske podatke, te da imate cijeli atlas u glavi i onda vas je neko u nekom intervju pitao za površinu bivšeg Sudana i vi ste za čast Je, rekli 2 milijuna koliko je. 505 je bivši Sudan, ali dok se nije podijelio na ova dva. Da, bio sam apsolutni zaljubljenik u geografske podatke i dan danas sam, međutim sad kad sam u 53. odnosno sad već i 4. polako mi neke stvari blijede, ali ja sam bio opsjednut sa zemljopisom. Ja sam izrezivao ja sam uništio par atlasa, pa bi onda po osjećaju iz rezotine kat auta pogađao koja je zemlja. Mislim, to mi je ostalo dan danas, pa imam, evo, recimo par nekih bizarnih stvari. Evo, recimo, površina Italije u ovisnosti u atlasu, ali greške između 0 i 5%. Površina Italije je 301.286 km². Ako toj Italiji oduzmete Siciliju i Sardiniju, znate koliko dobijete? 255.804. A to je površina bivše Jugoslavije. Dakle, ona čizma bez otoka je bivša Jugoslavija. Postoji još čitav niz nekih stvari koje su naravno smiješne i bizarne, ali tebi pomognu u nekom shvaćanju neke stvari. Dakle, ti nikad ne znaš zašto je nešto korisno. Ne znam, evo recimo, ako pričamo o Crnoj Gori... Možemo da vas pitamo nešto, na primjer? Pa ajde, pitajte. Iz oblasti geografije. Ajde, koji je najviši vrh u Crnoj Gori? Znači ovako... Čekajte, mijenjao se taj podatak, da. Durmitor 2523 je bio, međutim nova mjerenja satelitska, Durmitor, odnosno Bobotov Kuka, ako se ne varam. Da, bio 2523. Da, a zla kolata je 2534, dakle razlika je 11 metara. Da. Prokletijama, da, je najviši vrh Crne Gore, svaka čast. Ali dobro, to su stvari, ne znam, za Mount Everest imate 8882 ili 8848 recimo. K2, druga planina po visini, je 8611, njena se visina nikad nije mijenjala, a recimo od Mount Everesta je, ali to objašnjavaju s nanosima snijega, s nekim drugim stvarima. Tako da je zemljopis bio moja velika ljubav do razine bizarnosti, ali ono što je moja isto tako velika ljubav, ako sad neformalno pričam, su stripovi, su neke stvari koje su meni označili djetinjstvo. Prije nego čujemo poruke i uključimo tvoje prijatelji i saradnike u našu emisiju, kako počinje prvi broj Velikog Bleka? Ali ti znaš kako počinje? Ja ne, možeš sad da kažeš što god, ali znam da ti znaš. Provjerljivo je. Dakle, provjerljivo je. Znači, dijelili smo se na Zlatna serija i Luno Magnus Strip. Luno Magnus Strip ima onaj crni krug. Prvi broj o Blacku je 127 broj Luno Magnus Stripa. Zove se Veliki Black i nastavak je Sinovi šume. Veliki Black počinje. U borovoj šumi plavokosi mladić priprema zamke za lisice. U jednom trenutku začeo se pucnjen iz kolibe starog Lestera. Bang, bang, Rodi, gdje si? Šta se dogodilo? Stari Lester je mrtav. Docnije. I tako dalje. Ja te ga mogu stvarno izrecitirati. Znaš koliko smo mi, friend i ja, dobili Lipi, moj dragi friend zove se Lipi, mi smo dobili jedno 30 večera na ovaj način, zato što kad se nađemo s društvom i onda kaže Lipi, a evo da ne znaš, ne znam, komandant Mark, kapetan Miki, Kit Carson, junaci iz filma Mandrak. I onda uvijek dođe neki naivac koji uđe u mašinu i onda kaže naš friend Lipi, kaže, a evo recimo u večeru, evo recimo početak Velikog Bleka ili ne znam, neki roman Mandrak, ko je bio Hojo u Mandraku, kako se zove, konj. Recimo za komandanta Marka je jedna stvar vrlo zgodna. Komandant Mark je uvijek imao jedini fiksnih 66 stranica stripa. Svi su drugi plesali s brojem stranica. I komandant Mark je poznat zbog toga što je u nastavku imao jedno vrijeme, dakle, tajanstvenog Galada, Grofi Šnicla, dodatni strip Divlji zapad, malo iskarikirano, a onda je kasnije imao nepoznatog konjanika, kolonijalna Indija, ako se sjećaš. Toga se sjećam. Ja sam više naučio o kolonijalnoj Indiji kroz taj podstrip od komandanta Marka nego kroz cijelu školu. I to je taj serendipitarnost. Kad ti, znaš uzmeš riječnik engleski da bi našao neku riječ koju ne znaš šta znači i onda putem nabasaš na 5 atraktivnijih od te koju tražiš. To je upravo to. Ima li IQ-a vašeg IQ-a na skali uopšte prepoznaje li ga skala? Dobro.
nisam pristalica te priče o IQ, zato što šta znači IQ? Dakle, znam hrpu ljudi koji su izuzetno inteligentni, ali su potpuno društveno neupotrebljivi. Ja ne želim s njima popiti kavu. Dok ima nekih drugih koji uopće nisu opterećeni time, a silno su žovijalni, kozeri su, znaju se nasmijat. Ok, nekad kad se to spoji, onda je to genijalno. Ali najčešće jako odvajam taj emotivni IQ od onoga koji kaže nastavi koji je sljedeći prim broj. I sad ti gledaš neke brojeve, nemam pojma koji je sljedeći prim broj. Postoje različite inteligencije, emotivna, socijalna i tako dalje. Ali sam vas ovo pitala zato što iza tog vašeg broja, 182, stoji neka zanimljiva priča, neka anegdota, rekli ste nam. Pa postoji više priča, ne znam koju mislite. Pomenuli smo malo prije u neformalnom razgovoru. Rekli ste da ćete nam ispričati neku priču. Da, dakle, vezano za taj faktor inteligencije i to u što ja ne vjerujem, odnosno ne vjerujem u mjeri u kojoj to ljudima fascinantno zvuči, postoji stvar koja je nevjerojatna, zove se vremenska inteligencija. Ispričat ću jednu malu minijaturu, ako mi dozvolite, kratko će trajati. Dakle, moj dragi prijatelj i mentor se zove Nenad Prelog. On je u rodbini sa, dakle, Nobelovcem Prelogom hrvatskim. I on je meni bio mentor na doktoratu i 95. moj Nenad Prelog sa svom ženom Davorkom u Connecticutu u Americi, in the middle of nowhere. I daju se nagovoriti, odu sa frendom na neku hacijendu gdje je prijateljica od frenda slavi rođendan, 90. I dođu i sve divno krasno, međutim, Nenad i Davorka bi u nekom trenutku išli doma, ne da im se, jer otuđenje, svaki 100 metara neki stol, oni bi išli kući. Međutim, frend s kojim su došli se nalaktio na šanki i njemu se baš ne ide, on maše im. I u tom trenutku do njih dolazi žena koja slavi taj rođendan i da ih malo animira. Kaže, so where are you from? Na što Prelozi kažu Croatia, misleći kako će bakica reći, to negdje kraj Kazahstana. Ko zna gdje je Croatia. Međutim, bakica kaže, ok, stay here, I will be back soon. I ode. I nije prošlo, recimo, pola sata, ova se vraća i nosi ono kutiju šimetski od cipela, bez poklopca, kako žene obično čuvaju stare fotke. I milijun fotki unutra, starih fotografija. I ona prebire po fotografijama, vadi nepogrešivo jednu, pokazuje Prelozima i kaže Dubrovnik, kao Dubrovnik u Kroešiji. Prelog uzima fotku, gleda i kaže, gospođo, ovo na slici to sam ja, a ovo pored mene koga ja grlim je moja supruga Davorka. Dakle, bakica je 60. bila na kruzeru. Iz Venecije su išli za Meksiko. Izašli su u Dubrovniku, ne bili gosti sa broda, sat vremena snimili sliku Straduna. Bakica je imala jednu snimku u svom fotoaparatu i iz principa nije htjela slikat Stradun, zato što svi slikao, ona će slikat nešto drugo i slikala je neko vjenčanje u crkvi Svetog Vlaha, to je bilo njihovo vjenčanje. Je li moguće? Aj, reci. Nevjerovatno. Da, nevjerojatno. Upravo nevjerojatno. I onda najjača fora, kaže Davorka, kaže, a ja tak lepa. Uvijek si lijep na starim slikama. Kaže, ja tak lepa. Kaže, gospođo, mogu ja zadržati fotku? Ne. Nije joj dala vlastitu sliku, jer nije dala fenomenalno. Tako da, postoji čitav niz nekih tih zgodnih priča. Jedna od tih zgodnih priča koja ulaze u domenu vremenske inteligencije, koja je mene duboko dojmila, ako smijem reći, je bila priča 2007. godine. Dakle, imao sam neku edukaciju za ljude u Beogradu. I moj dragi prijatelj Pera Lazović, koji je sa mnom odrastao, dakle ja sam u Splitu odrastao, ja živim u Zagrebu, ali sam odrastao u Splitu. Izgubio sam naglasak, znam, ali odrastao sam u Splitu i to je bila neka moja ekipa gdje smo se družili i to je bilo ludilo. I Pera Lazović je bio moj super friend, ali Srbin. I kad se zaratilo, normalno, on je otišao u Srbiju sa svojima. I šta da radim? Ali mi smo ostali sjajni frendovi. I u nekom trenutku ja dođem u Srbiju, baš je bilo oko mog rođendana, u 11. mjesecu, i kaže Pera Lazović, dakle, kaže, kad pređeš granicu, više nisi Sviličić, onda si Svilančić. Dobro? I kaže, nisi Nikša, nego si Nikodije. Govorio, dobro. I sad kaže, Svilančiću, bre, kaže, imamo mnogo lepo iznenađenje za tebe, kad dođeš, idemo u Ima dana kafanu. Dobro. A kad Pera Lazović kaže da ima iznenađenje, onda ja znam da će iskočiti Marilyn Monroe iz torte. Dakle, on je opasan zezant, da upotrijebim onu drugu riječ, opasan. I meni čak to super, 2007. je bila, ja mislim. I dođem ja u Ima dana i sad bitno za priču, ulazim u restoran, u kafanu i vidim desno frajer, onako kišni mantil, vidim nos, babura, sve jasno. Dakle, neki alkohol, 80 godina, ko Tin Ujević, hrvatski pjesnik, onako stoji i lagano trusi žutu osu. Sve je bez, ovo, treba će nam poslije ovaj. Ja njega registriram.
I idem dalje i ovi moji hahari tamo, gdje si Svilančiću? I sad ja dođem tamo i sad normalno ruka preko ruke, mi se opustimo, to tako kaže, i polako se približava ponoć. A mene više puta Pera Lazović pita, jesi spreman za iznenađenje? Ja kažem, pa jesam, rođen spreman, već ove fraze što se kažu. I dođe ponoć, a očito ovi svi drugi znaju o čemu se radi, ali meni niko ništa ne govori. Ja sad zaista očekujem da će mi iskočiti neko iz torte, koliko su napumpali situaciju. I dobro, ponoć je minuta, kaže Svilančić, jesi li konačno spreman? Ne, jesam. I ovi svi umiru od smijeha, a on ide po ovog malo prije spomenutog Tinujevića, koji je već vidno u blaženom stanju, tetura, i Pera Lazović ga vodi do mene i kaže, Svilančić, upoznajte se. Ja gledam, ja kažem, ja sam Nikša. A gori frajer, i ja sam Nikša. A ovi drugi puknu od smijeha. Zašto? Zato kako smo mi svi odrasli zajedno u istom kvartu u Splitu. Ja sam bio potpuni pacijent za skupljanje svih mogućih albuma, sličica, pa su u to doba bili Disneyjeva menažerija, pa je bilo Čovjek i njegova okolina, pa onda, ja sam čak i ženske sličice skupljao, Sara Key, imali ste 5 sličica u vrećice, mi smo imali po 3, ja sam bio užasno zavidan. Dakle, Sara Key i ono što je bilo genijalno, fudbaleri i timovi, koncem 70. Jedan oker album. Ja sam ih upilao u mozak, sve frendom u mojoj ulici, jer mi je falio Nikša Đujić, back offka Beograda da ispunim album. Ja. Našli su ga u hospiciju u Zemunu, doveli su ga za 100 eura i dao je dozvolu da se slika sa mnom i da tu sliku stavim umjesto originalnog albuma. Da to bude ta sličica. Kakva priča. Nevjerovatno. Da mi je neko dao $1 milion, ja ne bi bio toliko stavio. Pominješ prijatelje, vrijeme da uključimo prijatelje u emisiju. Prva poruka koju imamo stiže od Dina Rađe. Da vidimo šta kaže čuveni legendarni košarkaš Dino Rađa. Nikša Sviličić, koji lik. Ne znaš je li pas Marsa ili je došao iz neke Sorbone, Jela ili iz NASA direktno. Provodi s njime je nevjerojatno interesantno. Čovjek je putujuća enciklopedija, svira sve živo i nikad ti ne može biti dosadno. A ta količina inteligencije, načitanosti, sposobnosti, neke vanzemaljske sposobnosti, vjerujte mi, samo ga pitate u emisiji, neka vam malo objasni šta to znači i uživat ćete. Pozdrav iz Zagreba. Zahvaljujemo Dinu na ovakvim rečima. Ne smijemo pitati. Recimo, iza svega toga stoji nauka, da bude jasno. Stoji nauka, stoji čaša vina, stoji dobra volja i stoje ljudi koji su spremni podijeliti s tobom neke trenutke, ali trenutak je sve. Evo, o nekim trenucima nam priča zajedničkim vašim i Neno Belan. Pozdrav svima u studiju, pozdrav vašim gledateljima i pozdrav mom dragom prijatelju Nikši Sviličiću. Naš odnos ću opisati i to kao nešto, kao odnos u 3 nivoa. Krenut ću od onog najgornjeg i najvažnijeg prvog nivoa, to je nivo prijateljstva, koje se u našem slučaju evo već nekoliko godina kvalitetno razvija, jer stvarno je užitak sa Nikšom provoditi zajedničko vrijeme. Da li u nekim neozbiljnim situacijama ili ozbiljnim, nebitno, lijepo je razgovarati uvijek s njim, opet da li je to riječ o nekim temama koje su nebitne, potpuno zabavne ili neke ozbiljne. Nikša je uvijek kvalitetan sugovornik koji je vrlo obrazovan, vrlo elokventan i vrlo inteligentan. Tako da, Nikša, idemo dalje. Drugi nivo je nivo naše suradnje na kreativnom planu. Mi smo negdje po putu shvatili da možemo udružiti naše kreativnosti i stvoriti neku novu vrijednost, tako da, evo, napravili smo već nekoliko zajedničkih pjesama gdje on uvijek piše jako dobre tekstove, a ja pišem jako dobru glazbu. Dakle, to su jako dobre pjesme na kraju. Mi smo oboje zadovoljni i publika i vjerojatno ćemo nastaviti sa tom suradnjom i dalje. I treći nivo, to je onaj nivo, ajmo reći, opuštanja i zabave, gdje Nikša je svojevrstan luđak koji nas svih kvalitetno zabavlja sa raznim svojim vještinama i sposobnostima, kao što su, na primjer, on će ti pogoditi pin od kartice bez problema ili pogoditi nekakvu riječ koju si ti zapisao, a on nikako nije mogao znati koja je to riječ i tako dalje, tako dalje.
A sad, kako sam se već nekako i navikao na te njegove vještine, sad mi je u stvari još već užitak promatrati druge ljude kad on njih uhvati u svoje ralje, a svakako prvi na top listi je naš prijatelj Jurica Pađen, koji se u jednom momentu okrenuo prema meni i taj njegov izraz lica koji je složio, to neću do smrti zaboraviti. Bilo je jako zabavno. I za kraj još bi, evo, od svih tih nekakvih anegdota ispričao vašim gledateljima, Rubikova kocka, znamo svi što je. Nikša je uzeo, ja sam svjedok, dakle gledam ga uživo, Rubikovu kocku, izneredio je, onako napravio random na polja i rješavao je Rubikovu kocku, ali za razliku od ostalih, on je nju riješio u par minuta, ovako iznad glave, ne gledajući u nju, tap, Rubikova kocka bila je riješena. Imate na mom YouTube, pa pogledajte ako ne vjerujete. Pozdrav svima i zabavljajte se dalje. Evo, moja ruci se nalazi jedan klasični primjer Rubikove kocke, koju ću sad ja kvalitetno izmiješati. Ona će biti u jednoj od svojih bezbrojnih permutacija, varijacija zamiješana. Nakon toga predat ću istu tu kocku gospodinu, našem prijatelju Nikši Sviličiću, izvolite. I sad će ona vama nešto izvesti. Ti stvarno očekuješ večer? Ja očekujem, jer ja te poznam. Neno. Evo, žiri je prirodno kocku i čestitke gospodine Sviličiću. Hvala puno Nenu Belanu, ovako jedna opširnija poruka, ali fino i o prijateljstvu i naravno i o vašoj saradnji. Bio nam je gost u Nedjeljnom popodnevu i naravno. Neno Belan je silan tip. Dakle, od njega sam strašno puno naučio i to je čovjek od kojeg možete naučiti jako puno na više razine. Prvo, počet ću samo od nečeg što, pazite, on je 40 godina na estradi. Bez mrlje, bez bilo koje zle riječi, bez bilo koje afere, dakle čovjek koji živi vis-a-vis pjesama koje napravi. Pa ko nije pjevao na Tulumu neku njegovu pjesmu, a ono što je krasno u cijeloj priči, što je savršeno normalan i meni pravi gušt s njim surađivati. I ono što mi je fenomenalno je što je vrlo profesionalan. Recimo neki drugi autori s kojima sam radio, oni će vam pustiti neku riječ koja će proći, koja možda, ja isto znam da bi mogla biti bolje u tekstu. Neno neće. Neno će reći, sad je sve ok, ajmo sad ovako. Znam da sam ih htio prošvercati onu riječ, neće proći. I onda mi više potrošimo kada radimo fine tuning, dakle fino usklađivanje teksta, na onih zadnjih 2% nego na onih 98% prethodnih. A dosta brzo radimo. On napravi muziku, dakle on mi otpjeva na nešto, i onda mi pošalje to s gitarom i onda ja temeljem tog na umjesto na stavljam volim te ja. Jel? Tako da, baš mi je gušt raditi s njim. Imponira mi, da budem iskren. Zato što on je institucija. Mislim, on je zadnjih 10-15 godina među 5 ili 10 najizvođenijih hrvatskih interpreta, odnosno kantautora, tako da silno ga poštujem. A tim koji pobjeđuje se ne mijenja? Pa evo, za sad nam dobro ide, da. Dobro vam ide. Još jedno ime se našlo među ovim porukama. Pozdrave šalje i Tarik Filipović.
Taman je inspicijent zvao, počinjemo s predstavom, kad zvoni telefon, recite nam nešto o Nikši Sviličiću. Dakle, Nikša Sviličić je jedan biser, jedan švicarski džepni nožić i koji god dio izvadiš je briljantan i radi besprijekorno. Dakle, znate sami da Slovenija za najobrazovanije Hrvata, ali znam puno obrazovanih ljudi koji to svoje znanje nisu koristili na pravi način, on ga danonoćno skuplja i nesebično dijeli s drugima. Dakle, čovjek 3 doktorata, a druga strana slutnje je roman koji mene oduševio, čiji je on autor, i pogledao sam film čitajući tu knjigu i vidio sam naravno sebe u tom filmu, tako da Nikša nemoj to zaboraviti. A s druge strane, Nikša kao čovjek je isto tako jedan čovjek s kojim uvijek imaš čemu razgovarati, koji voli zapjevati, zasvirati, sve ono što volim ja, tako da se jako radujemo jedan drugom i evo u ovom ludilu od vremena stalno tražimo vremena da se sastanemo i družimo. Nikša, uglavnom, jedan 5+. Eto, nekako 5+ od Tarika, uvijek te petice u životu. Srećom pa su Hrvatski, nisu crnogorski, vi imate do 10 ocjenjivanja. To na fakultetu. Prosjek. Švajcarski džepni nožić. Ne znam da li te do sad neko tako nazvao. Ne. Dobro. Naš kolega sa Hrta, Duško Ćurlić, ima nešto da kaže u narednim minutima. Zamolili su me neki dobri ljudi da u samo minutu kažem nešto o svom prijatelju Nikši Sviličiću. Sad, veliku neugodnost, veliku nelagodu ste mi napravili, budući da ja u minutu ne mogu ništa o Nikši ispričati. Ali Nikša, hvala ti za sve one tvoje knjige. Hvala ti za one lijepe dane uz gitaru. Davno smo se mi upoznali još tamo dok je radio u marketingu, neke reklame smo skupa snimali. Hvala ti za onaj predivan film sa Dolores Lambašom. Hvala ti lijepo za onu pjesmu od našega Olivera, Ja vjerujem u anđele. Pjesma uz koju uvijek i svaki puta se iznova naježim. Iznad svega, hvala ti što iz nekog čudnog razloga ti znaš da na ovoj zemaljskoj kugli postoji jedno malo mjesto, jedna mala točkica koja se zovu Debeljaci. Mjesto koje vjerojatno nikome ništa ne znači, ali ti jako dobro znaš koliko to mjesto znači meni. Isto tako, molim te da mi sad odgovoriš ono što nigdje nisam mogao naći. Nikša, dragi, zašto je tebi najsretniji broj 13? Pozdrav, ekipa. Jesmo li već odgovorili na ovo pitanje? Ja imam 13 razloga zašto je broj 13 najdraži. Broj 13, osim što ima svoj biblijski značaj, osim što ima svoj ezoterijski značaj, osim što ima i slobodnozidarski značaj, osim što ima praktični značaj, osim što ima, ako hoćete, i praznovjerski značaj, je zgodan zato što postoji određena takozvana arhitektonika broja. A zato bi trebala još jedna cijela emisija, ali prihvatio sam datum svog rođenja koji je 13. pa sam radoznalošću pogonjen malo proučavao te neke stvari koje ne idu u domenu mambo džamba, nego ide u domenu nekih babilonskih proučavanja, u konačnici dijela svitaka sa Crnog mora i zaista iz određenog razloga, a kažem emisija je prekratka da sada o tome možda nastavimo, postoji razlog zašto je 13 uistinu zgodan. Vi ste rođeni na petak 13, je li tako? Da, rođen sam petak 13. Postoji fobija čak od tog datuma, tog dana. Zove se paraskevidekatriofobija. Tako, bravo, točno. Ja je nemam, ja uživam. Ja ću vam sad dodati jednu tajnu, recimo, to je stvarno nikad to nisam, možda najužem krugu mojih prijatelja. Znači, ide vam crna mačka preko ceste, šta ćete napraviti? Malo ćete stati, čekati da neko drugi prođe ili ćete pokušati... I onda mi je ja, s obzirom da sam rođen petak 13. onda se valjda sve ovo što je ljudima loše, meni je dobro. Ja molim Boga da mi crna mačka pređe preko ceste i onda budu apsurdne situacije. Dakle, to se neki dan dogodilo na ulici u Zagrebu. Dakle, prolazi crna mačka na sličnoj udaljenosti. Ja iz ovog smjera i ovaj drugi vozač iz drugog. I imamo punu svijest da je crna mačka prešla preko ceste, pri čemu ja ubrzavam da prije njega prođem, a on zakočio, da se slučajno ne bi dogodilo da on prije prođe. Fenomenalno. Tako da, eto, kroz notu bizarnosti i možda stvari koje nemaju neko utemeljenje, ali ja volim te neke ritualnosti, pa tako i s brojevima, jer ritual je dio naših života, još od pradavnih vremena. A i brojevi su nauka, samo po sebi. Pa je. Ali je i muzika dio života. Vrijeme da uzmeš gitaru u ruke. Može. I da čujemo jednu stvar. Može, odsvirao bi pjesmu Na cvitnu nedjelju. To je moja autorska pjesma, dakle moj stih i moja glazba. Užasno sam ponosan što kad je moj Neno Belan čuo tu pjesmu, rekao, ko će ti ovo pivat? Ja kažem, nemam pojma, on kaže, ja znam.
Tako da, nekako i teško uzima tuđe pjesme, pri čemu ga mogu apsolutno razumjeti, je rekao da je to jedna jako, jako lijepa pjesma. I meni je silno drago što je on to izveo. To je bilo 2000, ako se ne varam, i 18 ili 19. Mi smo zajedno svirali na Šibenskom festivalu šansone i bilo mi posebno drago, neki dan sam na YouTube naišao da neko otvorio prvi ples na vjenčavlju sa tom pjesmom. Pa evo sad ne gledatelji procijene za prvi ples. Polako mi vitre riči onih naših pisama. Nekad su značile mi sve. Nevera se sprema, nebo lampa sjeva. Čutim tvoje tilo ide. I nenavijen sat, 2 put dnevno, tačno vrijeme kaže. Nisam zna šta misliš tad, a ne znam baš ni sad, otkad te nema vik ili 2. Tuga uvijek doluta, a znam da te volim dušom tilom i ne mogu biti s mirom dok nemam te tu. I koliko još dana treba proći, koliko tuga, koliko noći, a duša bi tila sad da se nebu pomoli, da te nježno zagrli i kaže da si moja. Ima sam dil sa Bogom, bit s tobom 2 puta. Prvo onda, pa zauvijek. I pustim ti misto kraj prozora kasnog noćnog leta. Pokrik te dok spavaš i zagrli. A znam da te volim dušom tilom i ne mogu biti s mirom dok nemam te tu. I koliko još dana treba proći, koliko tuga, koliko noći, a duša bi tila sad da se nebu pomoli, da te nježno zagrli i kaže da si moja. Pa na cvitnu nedjelju prođem s tobom pod ruku, tad utihnu sva mora. Divna pjesma. Tako je. Ali imamo toliko poruka, toliko malo vremena. Znači, Nikša, trebali smo planirati u stvari 2-3 emisije od ovog našeg susreta, ali dobro, da znamo za ubuduće. Preporučujem se. 3 paralelne emisije. Neka ovo bude uvijek povratak i Podgorici i Crnoj Gori. Naravno, čuli smo, nekako se tako pogodilo mušku ekipu, a sada da čujemo šta kažu dame. Prva poruka, koleginica naša, Barbara Kolar. Nalazimo se pred vratima Studija 9 na Hrvatskoj televiziji gdje sam prije otprilike 2,5 godine upoznala Nikšu Sviličića kad je došao u našu mozaičnu emisiju Kod nas doma predstaviti svoju knjigu Zadnja postaja ljubav. Kao što obično biva u takvim sadržajima, imao je ravno 8 minuta vremena
da predstavi sebe i ono što je napravio. U tih 8 minuta ja sam uspjela napraviti jedan poprilični faux pas, tako da vjerujem da sad je lagano možda i pretrnuo od straha što bih mogla reći u ovome trenutku. Unatoč toj mojoj grešci, očito mi je progledao kroz prste jer smo u međuvremenu postali doista sjajni prijatelji. Većina nas voli u životu govoriti kako činimo sve iz dana u dan, cijelodnevno učimo i pokušavamo biti čim bolji. Nikša, doista jedan renesansni čovjek, živi svoju izvrsnost. Mene ujutro možete pitati jesam li se naspavala. Njega ćete pitati koju knjigu je pročitao ili koliko je knjiga pročitao. To silno znanje koje ima u svojoj, kako ja to volim reći, glavi sasvim normalne veličine, sjajno distribuira drugima, prenosi i voli dijeliti znanje. Sad će ispasti neki štreber i onda moram prije svega reći da je on jedna nježna osoba, što znaju svi koji poznaju njega kreativni rad, ali jedan veliki hedonist i odličan zabavljač. I čast mi je, ako imam to pravo, nazvati ga svojim prijateljem. Dragi Nikša, nadam se da se sjajno zabavljaš u ovoj Crnoj Gori i da će ova emisija biti super, bum, veliki hit. Želim ti da sve u životu bude divno, da živiš svoje snove i kako bi to rekao jedan pametni čovjek, moraš biti sretan, uvijek moraš biti sretan. Hvala Barbari. Barbara je zapravo jedna renesansna osoba. Dakle, to je žena koja priča 5 jezika aktivno, koja zna od francuskog do mađarskog, koja je, mislim, nevjerojatna i kao i Duško, ona predstavlja zaista vedete hrvatske televizije i puno šire od hrvatske televizije. Kada je pomenula spavanje, ti nešto kratko spavaš, jel? Pa uvijek imam nekog crva, nešto što nisam pročitao, što nisam istražio, što nisam naučio, onda evo samo ću još to. I to samo ću još to se pretvori u sat, 2, 3, onda shvatim da vani zora rudi. Tako da, ali ne znam. Pa koliko je to otprilike, koliko spavaš, koliko... 3 do 4 sata. 3 do 4 sata. Da li to znači da ukoliko jednog dana nešto ne naučite, ne pročitate nešto novo, da taj dan ne vrijedi toliko? Pa dobro, ne bi išao toliko daleko, ali recimo kad neki duži period uđete u tu metriku, da zaista želite iskoristiti ne samo carpe diem, dakle dan, nego i carpe noctem, onda imate, možda će vam čudno zvučati, ali neki refleks imate da se loše osjećate ako idete spavati u ponoć, jel? I onda se nužno probudim, recimo ranije. Jel? Tako da nemam dojam da nešto korisno nisam napravio, ali da sam naučio koristiti noć, jesam. Šta kaže Nevena? Nedavno su nam bili u gostima, članica grupe Frajle, za Nikšu poruka. Ćao svima, veliki pozdrav za sve vas u studiju, veliki pozdrav za gledaoce i naravno za vaše gosta Nikšu. Postoji anegdota kako smo se Nikša i ja upoznali. Ja sam tih dana tražila jednu gitaru i rekli su mi da postoji jedan čovjek koji ima više gitara od mene i koji taj instrument više voli. Ja sam rekla da to baš i nije izvodljivo, ali da želim da ga upoznam. I tog trenutka upoznajem Nikšu. Taj dan smo dugo pričali o muzici, o gitarama, o umetnosti i nastavili smo da se družimo do dana današnjeg. Nikša je od onih ljudi da kada sednete sa njim uz večeru u čašu vina, on uvek na gitari zna jednu pesmu više od Balaševića da odsvira od mene, iako verujte da ja znam jako puno Đoletovih pesama. Takođe, fantastičan kompozitor, napisao je jednu od predivnu pesmu koju je izveo Oliver Dragojević, u pitanju je pesma Virujem u anđele. Takođe je i književnik, pisac, ali ne znam da li vi u studiju znate da je on i mentalist, tako da hoću da vas nešto zamolim. Pitajte ga da vam pogodi datum rođenja. Ja recimo znam kad je on rođen, tako da ovom prilikom mu čestitam rođendan. Nikša, srećan ti rođendan. Imam jedno pitanje za tebe, a to je kada ćeš napisati Frajlama neku pesmu. Pozdrav za sve vas, ljubim vas, veliki pozdrav iz Novog Sada. Pozdravljamo i mi Pozdrav. Nevenu. Imala je 2 pitanja, pa da krenemo od ovog posljednjeg. Kada ćete raditi pjesmu za Frajle? Pa upravo je pišem. Aha, dobro, čula si. Sad za 2-3 minuta. Čula si, Nevena. Sad iz bifea. Između 2 poruke. Dakle, Frajle su veliki izazov zbog toga što imaju krasne vokalne kapacitete
I meni uvijek, ja sam odrastao na Beatlesima, Balaševiću, Džavolima starima, dakle na 60-ima, na dvoglasju, Simon i Garfunkel. I onda u tom duhu je silan izazov kad se nešto odsvira u 2 glasa. A meni je kriterij dobre pjesme da kad ljudi uz čašu vina uzmu gitaru na plaži, da svi guštaju. E pa čini mi se da je na tragu jedna pjesma Nevena, hvala na ovom izazovu, prihvaćam izazov i u nekom kratkom periodu će nešto zasjeti. Da vas ne pitamo kada smo Bane i ja rođeni? To znam. To znate. Sigurno prija kada kažu i često vidimo dalmatinski Balašević. Pa meni to silno imponira kad to je neko rekao bio, meni to stvarno imponiralo. Zato ja sam veliki fan Balaševića, moram reći puno više prije bio, ali meni je Balašević umjetnik stiha. Dakle, njegova igra riječima, njegovi algoritmi, misaoni koji su protkani kroz njegove stihove, pri čemu nije samo matematika stiha, nego i narativ. I ono lijepo što je rekao. Pa mislim, ja zaista imam u glavi, usudio bi se reći, sve njegove pjesme i točno znam na što je Nevena mislila. Dakle, našao sam jednu pjesmu za koju ona nije znala iz rane faze Balaševića, tako da kad mi neko kaže, smatram to ultimativnim komplimentom. I za kraj, Danijela Martinović ima par lijepih riječi za vas, možda neku poruku, pitanje. Kada čujem ime Nikša Sviličić, moja prva asocijacija je njegov ingeniozan um. Ali ja imam još nekoliko prvih asocijacija, dakle A, B i C. B asocijacija na Nikšu Sviličića je beštija. A ta beštija je poprilično tužna jer nas već neko vrijeme nema. Treća asocijacija, to je zapravo C, prva C asocijacija, na Nikšu je to što je on svoje vještine tako demistificirao. I kad svi padnemo na pod, kad nam on nešto svoje isprezentira, onda on kaže, ali znate, to je samo vještina i to može svatko. I ta lakoća postojanja kod njega mi je jako dojmljiva. Ja uvijek imam razna pitanja za Nikšu, ali mislim da mu ovo nikad nisam postavila. Dragi Nikša, molim te pomozi mi u mojoj nedoumici. Da li postojanje potvrđuje vrijeme ili izostanak vremena potvrđuje postojanje? Aha! Za kraj emisije, kakvo pitanje? Nisam ovo očekivao. Kako je ono bilo? Možemo vratiti? Da li postojanje potvrđuje vrijeme ili izostanak vremena potvrđuje postojanje? Izostanak vremena potvrđuje postojanje. Zato što kad nešto postoji, kad je nešto duboko satkano u našem emotivnom biću, onda su svi ovi davno formirani filozofski oblici bitka nebitni. Dakle, mi živimo u trenutku, mi živimo u ljepoti ovog momenta. Hoće li nešto biti poslije? Je li nešto bilo prije? Potpuno irelevantno. Bitno je samo ono u čemu mi uživamo u datom trenutku i to je jedino što vrijedi. To je moje mišljenje. A inače, dužan sam za beštiju. Ako mogu samo nešto reći. Znači, beštija je restoran u Masarikovoj ulici u Zagrebu, gdje smo se Danijela i ja našli 2-3 puta i onda smo rekli idemo opet drugi tjedan. Taj drugi tjedan već čekamo godinu dana. Tako je, zbog toga je beštija, odnosno gladna. Nikša, krenuo je spot Duži put do doma i time ćemo završiti emisiju. Hvala ti puno. Hvala vama na pozivu. Na gostovanju. Hvala pored sve ove kompleksnosti, izvrsnosti. Nastavi kao što je rekla Danijela, tu lakoću postojanja. Nastavi da budeš jednostavan i hvala ti puno. Hvala vama na pozivu. Ja ne znam jesam li ja jednostavan, ali ja zaista živim neke vrijednosti koje smatram da su ispravne i pokušavam imati uvijek osmijeh viška dnevno u rezervi. Zato što kratko smo na ovoj planeti, kragu, pa uopće ima smisla zbog nečeg tugovati, biti loše volje. Naravno da je mnogim ljudima i teško i sve, ali u principu nekako mi se čini da je naše poslanje na zemlji da budemo sretni, kao što je Barbara rekla. Hvala još jednom i nadam se da se družimo uskoro kada ćemo promovisati i novu pjesmu koju pišete za Zdravka Čolića. Vidimo se. Hvala lijepa na pozivu. Hvala puno, Nikša. Viđenja. Pozdrav svima. Od kada si moja, ovaj grad ima bol.